Ura ware sisi wagima kaitene ka thirikari ya Kiraito Meshak Mutuma na wete kwina bata yo kinyanilia murandi yo gikaro gya kubwithirwa twiria bwa murimo yo kansa ya Yo Cancer Research Center arete meario inyuma ya mukuru umwe kumanterecha na thoro gwitwa Mithikato Impoi akuwa aina dawa ya kuoria nyimba na inyamu kingo ontobora Mutuma wete bwithunjwa na njira inji akethira Research Center ine ikinyanilite. Nicholas Jabari gatumenyithia cio na njira ikinyanilite. Cancer, it has become a thorn in the flesh in Meru County. Meshak Mutuma ura wari minista wa mantu megi ogima mwiri gitara ngavana Kiraito Murungi ariuga ontu babata kaunti ya Meru yomba kurutha ni kuruguria bantu akurutha utaalamu na uchunkuni kumenya akauma oka murimo wa kansa ura tabarikitie ntere echa Meru ikukari ni ontu kansa inge inda ene Meru muno ontu we are leading that aspect ni byakora bya tukuria kana iru rwa tukunywa kana iru rwa tukucia kana imumbere wa Meru itwenda tucokia kiuria kiu no ntuke kumenya athineri niromba kurwa nio so twaitha tuna propose ya kwanjira Cancer Research Institute. Unfortunately governor wegire after Kiraito Murungi and discarded that program, lakini kwera matha ni boya sana no ntubwa kwiya kwa His Excellency Governor Reverend Isaac Mutuma twethingia no tunari vivire that program. Okuri nogu mukuru umwe na kumanterecha na tho kumekana atamithika Anto Impoi ebumiritia kiuga agwe kumaniana ndagwa chamite iranwe no mutaalamu wa mantu megi ndagwa chamite na kuona murimo ujo wa kansa ukithina mbere na kurigitwa no ntuna na ndagwa acha kansa na karigita antu bake na bakabua ngwe kwera ndita ne kubwithia ndawa cia mirimo mingi muno yentu endi kansa ya ironda nendi na ndawa cia uma na nimbo nanto bake ora ni uma kwina herbs ciumba kukiwa mirimo ya kansa but itukwenda kwithira kwina now scientific evidence ya kuonania kintu ki kiomba ukiwa murimo yu kana gitumba ukiwa kintu ki kiabwa kwitho kindawa kana etitho kindawa. Mithika akiuga iboega indi thirikari ya kaunti ya Meru kathina mbere na kuraithiria kumunenkera kanya ga kuthina mbere na kwibaniria ati nombane noe Mutuma ariuga ni uma antu ibanenkero kanya kinya bono ntu ndawa chamite kinya jo chiena umbani boganu ndenda ngabana mbedie one ndawa ya indi ya uma ne ya kansa ya uma. So baba claim that ibomba ku heal cancer, let them come forward but forward their case nikende ingredient yo ikamba kwa examined scientifically then to menyeka ni treat to promote your treat baba on the ben that problem then Kenya and even the world at large. Kumegebe North